Журавль, конечно, холодный журавль. Это единственные, самые большие качели в Татарстане, это у нас. Качели называется Даган ставили, где у нас проводили национальный праздник Сабантуй в татарских деревнях. Единственное место в Татарстане, во-первых, она рабочая, во-вторых, она самая старая. Bizim kübüsünçe kileler Meskev'den balalar, indi klasları bile kileler, etiyenileri bile kileler, Meskev, Sankt Peterburg şehrinden kileler, Samara, bir kata bizge Yekaterinburg'tan jiriler. No, üzümüzün min Tataristan'dan jiriler debet etmesiyle. 4-5 yıl bizden öyle bunlardan birini alıp da sarmadı, ondan налоговыйлар kiyip bize судебный приставlar bile kilip etçiz min налог ödediler. Mine bu işli başlayan kişiye bu ders tükeliğinde. Şol 2010 yıllarda men nide buldum? Министерство культурада. Именно шунда меңа бер әйтте. Ну, işni başlasagız bik әйбәт içinde bu dedi. Tatar halkı için dedi. Eğer de kimden bulsa da yardım kitip mundayla işni başlasagız, başlap turmagız sizge bir kimde yardım itmedi diye aytdı. Dürüste әле менә мондай ярдәм иткәнне мин пока күргәнем юк. Хотя президент Ивановны торгызып бастырып әйтте, менә кеше эшли бит анага булышырга кирәк дип. Президентның әйткән сүзендә әле менә 1 ел үтеп китте, мин берәр дә күргәнем дә юк, ишеткәнем дә юк.